Namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm taking the album. Yeah, been my the president, of course, yeah, 2024. Yeah, mahlasela, of course. Mission ngufu la ka channel and mission ngufu kwala. Wo malwandla wo kufamba cheka ile ka number 2. Wo rulani kwala as you can see kwala wo ile ka number 2. On iTunes as you can see kwala no vanhu vo tala kwala no Victor kwala no I think Victor and stuff like that. Okay. A lot of people kwala vo tsikishitiri kwala as you can see kwala no yeah, so I confirm, of course. Yeah, Karo, of course, as you can see, it's 1401, date the 4th of October. Look, search if I tell you iTunes top 100 albums, very, very important. I was to say, it's a queen. You want the Apple here, iTunes top 100 albums. As you can see, for English, Kare, lo, and Shawa, making 1401, as you can see, Korana, Unchichang Chomo. Yeah, as you can see. So if I zoom a live, and mind you, Van Dava said the message that Moma 2 hours ago. 12 and stuff like that. No, if I check out for more album, really, ingene ka number 2, as you can see kwala. As you can see ingene yale kwala. Nalo we check le hla shona kutsara ku South Africa iTunes top albums leswi ya le henhla swi kombini le henhla. So as you can see mranga phambili leyi yi le ka number 2. So hi nga vula tani ku congratulations to Benani president. Yi tirheni swinene competition yi tight. Hi nge yi competition na ti-genre letin'wana vhele yona phela moxona ku Vatsonga like in most cases hi hina hi ti-streamelaka na mhaka leyiwa ndhawu n'wana mi tlhela mi kuma ku va kha hi va support. So hi nge ze hi va mention but yaleyo mahlaselo ka number 2 yi tirheni swinene. Huge achievement yaleyo. Huge achievement yi kulukuma swinene. So hi nga vula congratulations to Benani president. Yona online look tirheni kahle swinene because na loko u cheka YouTube yeah, vanhu va le ku streaming swinene hayi swo huwa phela mi fike mi twisa ku album leswi swi yuva na 14 hours ya ku huma of course 12 as you can see loku streaming swinene vanhu va le ku streaming hayi swo huwa va le ku supporteni swinene leswo swa kahle ha streamer guys and then jaja later swi kahle the artist endla mali and stuff like that. So far leyi va yi tsakela ngopfu ku hala ka iTunes hala ka YouTube. Yeah, so far track leyi va yi tsakela ngopfu vanhu ka YouTube it's Mahlasela, as you can see kwala yo yi nga ku tekeni ka nambara yi landzela hi Magic as you can see kwalano, and then ku landzela Malwela as you can see kwalano leswi nga ku ndizeni ka swona i top 3 ta kota ti mi ti vonaka kwalano yeah kahle swi le ku tirheni kahle as you can see kwalano what songs ka iTunes swi endla ti nghenile na ti-songs muzila sweswi hi cheka ti-songs sweswi not album album swi loko hi le ka number sweswi ni la hi cheka ti-songs hi vona ku swi nga kha swi famba njhani. Loko no tlula swin'wana I'm sorry no tlula swin'wana ni la hi le ka ti-songs ku nga ri an album a hi chekeni hi vona ku what's going on here. I se nghena mahlasela na swi nga tlhe swi ni bayizisa. As you can see the track ti le ku ngheneni hi leyi menemene ya ka Gazala is number 2 yi follow hi Mahlasela yi tlhe yi follow hi Malwela. Swi kahle swinene ti ngheneni na tinsimu hi toxe la leti ti nga nghena la yeah I think hi toho so far. Hi tona so far. So album yi le ku tirheni swinene hi to tetiwana mali a ni hlamala swi ku Malwela ni loko yi voni ya as long Malwela yi ri la na Mahlasela it means ya hi tona ti-top ta koho ti nga la and then ku rhangela ya menemene as you can see. But however in overall fike hi swi acknowledge ku Mahlasela project hi leyi yi le ka number 2 hi leyi hi le ka number 2 a hi swilo swa vumbombayini hi le ka number 2 na advertisement maswo yi le ku movheni le henhla hi swilo swo editiwa hi sweswi as you can see hi sweswi wo tlhela ya advert yi le ku movheni le henhla le komba ku a swilo swo chansa. So hi nga vula tani ku congratulations to Benani president yi tirheni swinene hi leswo hurra. Loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Me twa njhe album me nga lesi shaba shaba wa kangu nga kichu nga kichu ntukulu wa munga kangu mara nga kichu mara mo nga bi me ga shaba bomcha shitindele ta seswa shitimambe shaba ya defene daba defene ari mjo panga arichi
Yeah. But if